Kira resik-resik iki. Dinane tak resiki tapi kurang ruwes ya. Jarane sing serit. Iku nyopo ya. Bersih-bersih rumah. Apa? Iki engko arep anu iki, sesuk to masak bakso. Dalam akhirnya nganu iki masak lele Mbak Lala. Hati-hati mau ya, Bang? Iya. Meruput. Kebuka ya. Langsung adang. Nah, video gue jero. Ngomong biasanya epek-epek lho. Wes. Iya. Lunyu ayo. Gila ya. Tapi sedengan Mas meniki. Sekilo jeneng akeh yo. Mau kalian apa ya? Bayar ora sekilo. Panas mah. Wis com kopi mah masakan. Enak ya bojone omah iki. Com kopi. Tito apa rene mah? Tito. Kita rene? Heeh. Goreng nugget biarang ya. Bumbunya simpel. Enggak cacare ini. Sirawe iki lawon naga dadi erot to. Iki nak gandang senengane nak gandang. Tito apa rene wong tani bapak motor ya. Jadi aku bisa makan bareng Cah Limo. Ini ditumpeng tapi kapan ya? Kapan? Dari Rebo saiki Minggu. Ini mas panas aja deh. Ini nak gandang karo nak wedok. Panas tuku ya rasane makmu. Aku lek jeneng wae yo Capet jenenge. bebek capek. Enggak lah begini. Ini loro man. Tangkas ngilik. Apa gedenya? Oh, enggak gitu. Tak hitung lah gede. Nduk engko setengahne baring wis sambele. Gimana kecap? Apa? Kecap. Nagana.
Cek panas ya. Ini gimana mau? Cek. Kelet apa ramai ya? Malek mau. Guaring tenan. Kan susu dole. Bos mana? Pasang kok. Aku udah nggak tak iso. Mana ini keren gua ya? Angel. Goreng kacang ya. Betul-betul sama mau. Dia gas. Gelem ini. Tapi nggak ajur ya, Mas? Nggak ajur tapi. Toleh sange. Nanti deh. Loh, dolanan kae. Dolanan apa le? Nah, itu turu. Langsung nyandak truk. Ulah. Kayak mandi ya? Suwek? Le. Nang itu turu tok. Dene kae ada gresek kok cantik suwek le. Eket engko. Dimat ya? Oleng. Coba banter le, gak parang le. Kandut. Kurang apa ya? Ngapung-ngapung. Itu barang rene karo nduk. Lah mbak Ina nang, lah Bu Ina nang ajarane tok. Delok candut. Nek TikTok lucu. Wis tak opo? TikTokku. Dan di mana ini Pak Poi? Tenglu. Barang? Heeh. Maloris. Kengkelan mbak isu dan. Bu ditolong tak motornya apa? Lanjut nyambel terasi Mas. Berkorak. Sambel korek. Nduk senengnya sambel kecap balik nganu lele. Sambal kecap ya, Mas? Lah. Enak. Yo kok ana kecap juga toh. Lah ditemono tak kon ngetakne motor. Rohok malah ra jelas. Soalnya kon jempling-jempling malah Nduk. Ya Allah. Tambah nesu kok. Napa aku? Jempling-jempling. Menengae. Nasi lah ditanjit. Ceritanya pertama piye Wong mau? aku ning luwi lo dolanan HP mandan. Wong aku ning kamar menengae kok. Lah yang ngalor nyapo ora metu melu pisan. Lah yang ngalornya sama orang bangun ya? Wes durung sini. Ngalor? Ayah ngalor. Sik tas njiko aku mah. Mau iso. Ning ndi? Bela. Wong turu ora krungu. Ganti lo WA. Ganti lo WA. Kon jimuk lamine. Malah gara-gara aku ibu tangi lo terus aku tangi. Biasanya ini paling krungu terus donan HP asal-asalan. Ki suarane ayang banter. Peje sampun ndi, Pak? Sik turu. Tekan bapak sik mam. Ora krungu ibu erong tangi kok. Ibu wis tangi ning jeding kok. Aku ora tangi berarti. Lah Alah boyan ya. Alah boyan ya. Ngono ya kan. Sesuk. nyambel. Kan goreng lele ilangane aja kaopet. Oh. Ya apa jantai barak nek digawe gini. Kenapa ya? Lah. Gandut, gandut. Ini anti. Gandut. Anti apa ya?
Yasin. Ngomongnya nang ini ngomong ya sini. Jangan sang. Kosak. Tidak mangan doan. Tidak makan sego. Duwe gula mangga. Gak duwe gula nih ya. Lancar. Bawang goreng barang yo pun. Nanti